دما مروف بری خود ادب کلاسیکی کردی و ادب سردمی جی مروف ناو لالش لگلک جاران لناو هلبستن کردی ده دبینا کو گلک هلبستوانین کرد ین کلاسیک شی و سردمی ناو لالش و گلک هماین دین پیروزن ازدیان بکار آنینا ده ازید خانه ده امی بحثا ادب کردی و آنینا ناو لالش لناو دبکن درێژیا دیرۆکێدا وەکو میتۆلۆژیا مەیزدیان ئەم دەبێژین ئەس پارچە سەبقەکە قەولی دەست پێکەم دەبێژتن پشتی 40 ساڵی پژمارە ئەردێ بخۆڕە نەگەر هەشارە هەتا کو لالشت هاتە خوارە لالش دبیرو باورێت مەیزیادا هێوێنێ ئەردەیە لەورە سەردەمێن دیرۆکیدا بەرپەرن مێژووی وەکەی گەلک شاه و ملوکên wî serdemî jiyar wî geliyê laliş da borandiye hatîne mîna fala mesîhiya ekediya heta someriya geleka kartêkirin wî geliyê laliş da hatêkirina heta dumahîk tişt ku ew demêşîxadî hatî û li lalişê ceviyay û xas û çakên wî wextî hemû lê civiyayîn û laliş درستی مایه دست زیاده حتی کو نوکا لورا جی حقیقتو برپرن دیرو که وکی گلک گروکن وی سردمی گلک گروکن دنیای هنرمند وی سردمی گریان دمی گروکا خودت گریان هاتن وقت لالش ستکنین کارتکرنا لالش لسر هزرو بیروان کرد لالش وقت برزقها بيروس وكفنترين شنوار شلاي اوليفا كوفا هما برشاف الكردستاني وباورت كمشك اگر باوريه ديروك نفيس بدنا سر حماية اولي ويت شنوارا دلالش همیا پتر برچاف بد چونکه پرزگاه وگه وجب درسته هنوز آنن کانه کنگی دست بگیریه hani هند گلک بوچوند بو هی بله کل کردستانی وک نبس پرزگاه کا کردی ازدی تنیه بلکی یا همی کردا بیلدمی خدا چونکو وکی کرد بیجن مروفش دین بت بس خون نابت اف دیانت یتهاتی هنه گهوری میترایی جبو ازدیاتی بو زردشتیه زردشتیتی بو مانی مزدکی و هاتیا بو یهودیتی مسیحیتی بو سلمانتی هندک بین اف دیانته و هندک جماینه بس او رسناتی آن یا نتوایتی یانشک آخ وکی خوا یعنی پیروزه جا پرزگاه پیروزیا و آخیا لالش وەکو پەرستگەهەکە پیرۆسیە ئێزدیان گەلک جاران بوویە ژێدەرێکی سەرەکی بۆ ئیلهاما هەلبەزوان و تۆڕەوانێت دەوروبەر بگشتی و تایبەت یێت کورد بگرە ژە ئەدەبیاتە کلاسیک حەیابگەهی ئەدەبیاتە سەردەم گەلک جاران لالش ji ber ku helbezvanê ma yê Kurd zaniye ku ve perezgeheke
نەبتنێت چارچۆڤێکی ئۆلیدا بەڵکو چارچۆڤێکی نەتەوەیی چارچۆڤێکی دیرۆکی چارچۆڤێکی شینواریدا ئەف پەرزگەها گەل لە کاکەفنا کوردی کاری ناینە و گەلێک ڕەنگاژی بکارینە و گەلە جارە تەوزیفژی کرینە تەوزیف کرینە ناف ئەدەبیاتە خۆدا بۆ نمونە گەلە جاران جەگەرخوین هەلبەستوانێ مەزن جەگەرخوین گەلێک ئالیەت لالشێت کەتە نمونە بۆ جوانیا کوردستانێ گەلە جاریت کەتە نمونە بۆ جوانیا هەڤاڵاخوا گەلە جاریت کەتە جوانی بۆ سروشتێ کوردستانێ یعنی کەواتە گەلک ڕەنگات ناف ئەدەبیاتە خۆدا تەوزیف کرێ نەک لالش بەلکو گەلێک دابوونەریت و ڕێوڕسمت ئێزدیا گەلێک ئەدەبیاتت کوردی داهاتینە گەلێک هۆزانوانێت کورد ئاماژە پێدایە ژبەرکو ئێزدیاتی بیر و باوەرێت کەڤنێت کوردانە ڕەنگە ئەو ئێزدیاتە نۆکەژی ئەم پەیڕەوت بکەین ئەم پیادە بکەین نە ئەو بیر و بارین بەری سەدەها ساڵ من باب و باپیرمە پەیڕەوتکرد هەندێک گۆڕانکاری بسەداهاتینش بەر بار و دۆخێت دژواری سەرمەداهاتینش بەر فەرمانەش بەر هەوەیەت قڕکردنێ لالژی وەکو پەرزگەها پیرۆزە ئێزدیا وەکو جهێ پیرۆزێ هەموو کوردات مێژوێدا گەلک هۆزانێت کوردی داهاتیە و دیتا من هۆزانوانێت بادینان یەکەم کەس مەڵای جزیری بووە بەری ئەحمەدی خانێ گەلک دابوونەریتێت ئێزدیاتێت شعرت خۆدا ئیناینە بەڵام مەڵای جزیری پەیوا لالش وەکو پەرزگەها لالش ئانیە بێژتن دلگەشتە مەژدێرێ ناچم کەنیشتەیە قەت دلگەشتە ژدێرێ ناچم کەنیشتەیە قەت و میحراباوێ بە منڕە وەرەدا بچینە لالش پتریا هەلبەستوان و نوێسەرên کووردا jî ew geliyê lalişê ew navê laliş pîrozî dîtiya ji ber giringiya wî cihê cugurafî ji ber giringiya wê avê ji ber giringiya asaya an pesandiya wî çiyayê ê hosa du çiya kevne berek û nîveka wan çiya da dibêne gelî ku laliş twê derdaye du avê giring wî gelî de hîne dibêjne ava kanyaspî û ava zimzimê ew her du av gelek şirîn û xweş in لەورا ژی بووە جێ کارتێکردنا هەر جێهێکی هەر کەسێکی هاتی لور قەستا وی گەلێکیری بووە جێ سەرسورمانێ لەورا ژی دەبینی بتریا هۆزانوان و هەلبەستوانên مێت کلاسیکیدا مینە جزیری مینە ئەحمەدی خانێ ئەگەر تو پەرتووکێتوان بەکی ku laliş daîmet nava helbesta wan de hatiye باوەڕکەمژێک و نەخاسمەژێک مەڵای جزیری و گەلک هەلبەستوانێت دیت کەڤن و ئەگەر لێ بگەڕین چنە ناف لاپەڕادا بدروستاهی چێت برج نەبەسیت کرمانجییا سەری کرمانجییا خوارێژێک ئان باکووری ڕۆژئاوای ڕۆژهەڵاتی هەلبەستوانە بەحسێ vê kirbit belkî me hemiya ji pêzaniyê durist ser nebin belê ewa malay cizîrî ji hemiya bitir berçavtir e ku behs kirî laliş û gelek şwan cihêt pîrûz nav laliş da gelek şwana hevpişkin gel hindek pirazgehêtî Kurdistanê û dîsa ji derve û cîhanê jî
بيجت هندي هند جوانا وكي وي جوانية أبا كل برزقها لالش بونمونا يعني بيشتا هفالا خوا دو ليفنتا قولا ججبن قولي وكنير جزا ججبن دفو ليفنتا لالجبن بزانا بقشة وبقشة بانم يعني كاتشن جوانيت لالش ده هي هم أوي جوانية هفالا خود كتنمونا وكو جوانية لالش يعني كواتا أدبياتا كلش كلاسيك حياة يا سردام تقلك مجارن جدا جدا يعني حمي كنارين جيانيفا اف پرزگاها زورا كفنا كردي هاتيب كارينانا دبيجتن دلي من جديري بيزار بويا وچو جارا جينا چما كنيشتا جويا يعني جولكا بيجتن ازل كوبم ازل كيدريبم يارام بمن رايا پرزتناوي حاجه كرناوي الهر دري روايا بلام اگر پرستناوي وكرنوشاوي اللي لالش نوراني بتن اس امادما قلبي بسم لالش بلا جزيري جي قالك دابو نريتي دي بيرو بارديت ازديات هوزان خود ايناينا بس از ايكا دينم بيشتن اخا استاني مستكي بين دال داغم برشينم خوش سباتيز بري خود چاوند بيشتن بيرو بارد ما ازديادا درازين كت خاص وشاكات بيروزن وقت ام چين طوافت كاين دي هندك اخا بر درازين كاوي اينين دل ان ياخدين يعني دل سنگي خودين كو بتا تبرك بما ما چاك بتشنا خوشيا جزيري جي دمي آخرتن شعر خودت بيجتن أي باي الصبا دمي تتهي تبر مالا ما يارا مرة ورا أجر تو هذه ده عندك آخش بدر عزين كمالا يارا بيني أبي آخر بينا دار برين الخبرة شين بلكي برين من بين در ماكلن وكي بيجي الشيخ فخري آديا وقول فاند ما إزديا ونفيسكارت ما إزديا أم بيجني نفيسكار في سردمي في زماني قولوا بيت قصيدة مدى لالش بسنك قالك باش كيريا ولالش بيروزي دايناسنا وك شواز الشعري هاتي قوتنا اللي أما بزمان إزيادة بيجني قولوا سبقة اللي حكرتو نافاروكا وان قولا بخوني ديتو بيني وك شعريكي تعليمية يعني بشعرية تعليمي هاتي وصف كرنا الشيخ فخري آديا قالك خاصو شاكت نو أفنكو قول نفيسين بشوازة تعليمي بحثي لالشي والشعر وشعري ده هاتي قوتنا تو هر جهه کی خود پرسی خدای خو او تباوری به هی درسته و لالش همیان نزدیکتره هر جهه کی کو وقت بيجن خدای لهمی جهه هی هر جهه کی کو خود پرسی له بت چجدا هي گلیادی چکو مادام همی مروایتیه کو بيجن خدای کی دی باوری هر اکیا کا خدایوی کیا چوانه جبرنده لالش یاکر يعني هن ديرنچن بو جهدي ورن أبلالش الفدري وملا جزيري شيخ بيا يدي إسلامي شيخ ديسا هالبسبانة كجلك مظلم بيا صبري بوطاني كويك شوان هالبزباني قال جرينجات بيجي صون دخوم بلالش بالست هزار برين رش جكفن ده هما أس دلستانة ومعس يعني صبري بوطاني أم حميد أدبياتا ويتزانن كو أدبياتا كتناف قشت أدبياتا كردي ده جيخو قرت يا براستيجي قافات بيشتا حبيب أخوة يعني هفال أخوة يعني عاشق أخوة كو بيجا أدبياتا وي قال لك درجة الشعراوي بس تفيدا وقت بيجي صون دخوم بلالش او ناف ادبيات انت ناف شعر خدها تاكيد كاد بجد كاتك تشتش مازنتر هي اسبيسون بخوم كو سردي عاشق تبم فيجا شوي سوندا هر مازن كو وكو جهكي كلتوري اولي شينواري مازن لا لشت كتنمونه بشتي ازبوت السوندي بو
پەرزگەها دیرۆکی و یا ئۆلی و یا شینواریە کەبنا سون دخۆم بەس هەر دەمینم عاشقی تانی کەواتە وەکو جیهەکی پیرۆز لێرێ بکاتینە جبلی مەلای جززیری تیرێژی گەلک هەلبەستێت خۆدا ناوێ لالشە نورانی ئاە و باوەراوی دەک و ئێزدیاتی بیر و باوەرە کوردانی ڕەسەنا شعرێکی دەدبێژتن جاناجە ئەڤیناتە بە ئێش و نەخۆشم ئەز گەرکوتە نەبینم تمی بێ فکر و هەچم ئەز وێ پەنجەرێ جارێک vەکە لە من ڕەشپەردێ هلێنی دلگرتیە دێمێن دگولی چاوێن ڕەشم ئەز ئیرۆژە ئەڤیناتەدا ئۆلا خومەبەردا مزگەفت و کەنی شتێکراژم بۆتەم بسەردان و خەرقە و بەندێک مەلگەردن خۆڤەبەستن وەک سۆفیان زەرە دەست و لە دەرگای لالشم ئەز ئەو کەسێ لالش پیرۆزی دیتی و چاوێواندا لالش مەزن وەختێت پەسنا شعرێ خۆدا پەسنا لالشێ دکەن بەحسێ یارا خۆ دکەن یان بەحسێ هەوالا خۆ دکەن یان بەحسێ هەڤژینا خۆ یان ڤیانە وڵاتێ خۆ دکەن ji ber ku laliş hin çavêwanda mezin e wesfa wî tiştî bi lalişê dikin ku heger ez kesekî bikim belkî gelek kiçe zînê ciwantir hatîne ser wê erdê lê heger kiçeke geleke ciwan bidê tu bêjî ev zîna mîrê cizîrê botaya bes lê ne çingû zînê tinê law bû dinyayê de lê laliş hûsa hatiye wasfkirine et şeirên et Kurdî da yan edebiyatên Kurdî da مەڵای جززیری گەشتری نافت ناف هەلبەست خۆدا بەسێ لالش کردە و بجرعات بەحس کردە ji ber hindê evêt ku bawerî nebit an divêtin dînî ji bo berjewendiyê taybetî biguhurna ji bo xizmeta Arab û Tirk û Farisa biguhurin ev e şaşin divêtin lalişê wekû pirzgeheka dînî li berçav bigirin ku ev e yêşme zanatir yêşme dîndartir ku li hemî diyaneta behsê laliş kir. Edeb xû civeka serekiye ji rîbarê bizava rizgariya her milletekî. Milletê cîhanê hemiyê nivêser wekî Eflatûn dibêjit bin sîbera diktatoriyetê rewşenbîrê direwîşin rexna girêgî ji milletê kûr e û eger milletê kûre bî û ker bî û lal bî bi destê diktatoriyetê hingê dê edîbê dahêner hunermendê dahêner nivêserê dahêner neyê bizarveker dê bite çav û guh ezman bûyî milletê. مات ادبیات ما سردم ده ویگاف که پیشی سالی نو پیشی آزادی کردستانی راستی گلک ادبیات ما گرنگی دایا بگرش حبیب کلش بگرش صبری بوطانی بگرش ادیب چلکی بگرش قادر قاچاق یعنی مبدهان هنا پیوا لالش وکو هیمای کی پیروز تناف وکو هیونک بخوب کارینا تناف هلبستا خدا و گرنگی که تایبت دایا لتنا من هندك هلبزوانا دق بدق وەکو جهێکی پیرۆز بۆ هەموو کووردا دانایە وەختێ بێژتن بۆ نمونە سەبری بۆتانی دەبێژتن سوندێ دخۆم بلالش ب 100,000 بەرێ ڕەش یعنی ئەvە دیارە وەکو بیر و بارەکە پیرۆز بکاتینێت هەندە جاراژی هەلبەزوانی بکار ئینایە گوتیە ئەگەر هاتوو یارا من پەرست ناوێ لالش بتن ئەژی دێ لالشێ پەرێزم بەڵام بۆ مە دیار نەکریا ئایا
ئەو باوریە پێێتینتن کە لالش نۆکە ڕووگەهاویە یان جێویە پیرۆزە بەڵام بۆمە دیار کەتن کەتمێژوێ جێ پیرۆزی هەموو ئێزدیا بووە. ئەحمەدی خانی دەمێ مەمۆزینە خانیت نویستن گەلک ئاشکرایی بەحسێ برای ئاخرەتت کەتن دیارە برای ئاخرەتی نکمە ئێزدیا تانۆکات هەیە و تشێکی ڕەوایە و نابێت هیچ کەسێکی ئێزدی ژنەی بینتن ئەگەر برای ئاخرەتێ نەبتن ینی پێتویە بەرێ ژنێ برای ئاخرەتێ بتن پێتوێ ژن بەری شوبکەتن خوشکە ئاخرەتێ هەبتن. ئایا بۆچی ئەف بیرروبارە نۆکە هەلبەستا کوردی دەنەماینە ئایا ئەگەرێت هەبوو نابێ چ بووینە؟ وەکی من گوتی ئەگەرێت هەبوو نابێ یەکژێ هێش کاریگەریاوان بیرروبارێت کەبنێت با پیرۆ بوونە بە سەروانە و باوریاوان دەژیوەکو و لالش هەر جهێکی پیرۆزە و هەندێک هەلبەستاژ نویسیا گوتی ئەگەر هاتوو مرۆڤ بەرێ خۆ بدەتە لالشێ گاوری بچک بەڵام چونکو یاران بەرێ خۆ دەتە لالشی پێتوی ئەسەر بەرێ خۆ بدەمە لالشی. أبخو إزدياتي هكرتو قول بيت قصيدة إزديا بخوني كرديكا قالكا باقش دنابا قول بيت سبق ما إزديادا هي نابا دعاء دروزين ما ده هي همو تجرب كردي ما باني خدي كريو ما پروستي خدي بوينا إزدياتي بهيفين إزدياتي تايبه جي دورا شنگار اف إزديات كو ماين منعزل تخالطا وان لقل جهة دي قالكني بتر كرديوان بهيفين رسان ماينا يعني او كسين بتر قال كالتوري جاين بهيفين رسان قال ماينا جبركو تأثيراوي يعني كارتكرنا وان بهيفيت ازدياتي يعني كردياتيا بتي لسر هوزان وان ادمكريو ايروت ان قسطاويت كان gelek parızgehet sündxun û lalişê sündxun koçkoçekî şwê pîroztir diyare nabînin lewa û sündeka dî hebît gotîb axa welatî yani ev sündeş hemî sünda mastirbî belê piştî diyanet derketîn vêca diyaneta sudxwar bes her lalê ji parçeke şwê axê ji vî yani wî welatî çku ev himayet vî welatî ne yet resenatiya kurdewarî ne yet dîrokî ne yet keltorî ne ya pîroz e lewa ya pêsûndxwarî û pirastî ji pîroz e ew ê xelkekê zor qestkitê û berjewendî bizanit û bawerî pê hebit vê tu ji pîroz bizanî. Ez ne êzidiyê Kurdim belê Kurdê êzidî me mirîdê pêreşê heyran û Şerfeddîn û Fexreddîn û Şêx Şemsî me ez rêvingê lalişa pirnoranî me.